Hadian ke jingther ulaba ba Jhur Mynta ke Sngi kabla Pinlong ya usurok National Highway in Rio haki benta ke service road jong ke shnong maudyang ban shlei hadu bakala pinthut ya kalit kawan ki paidbah bala Kynnoh ru ba kate ke jing shlei kadai na ke jing Trei Torti jong kawai ke petrol pump kabadang shna thymmai ha kate ke jaka kabadan hajan jadhi bat ke jaka sait kali Uway ni kirang ba, ubaladon ru upara basyong basa hakate ke rut surong, ulayat hu, ba ka kalarung Shaduh Iing hadu bu Khaw ki Jhur ki jhem, kila Sniew, watla kam shimdon kanu ke jingut kesan ke pabuan. Ula ong ru, ba kate ke jingshlay kadai na ke jing Trei Torti kate ke petrol pump, hakaba ula kirpar iki bor badai pej, bakin shimkhya, na marbon sin ke jingshlay kadai ke jing set ki nala, bat ke jingle klem akor jong ki brio. Jangan. Abide bakani ga jingjak bamta ki ki bakani ga jaka ga hap apo shnong mau dia aga ba ga wei na ga jingjak torti jong wei ukrai jong ga jaka aga ba ula tudam tang ga wei ga muri ga kani ga uba ma ba kapot lap ni ga kani ga ja barabor pemdai tang tarse tingim tip ga ek badon chalandiat jong ni uba bo trei ya kani tang ga wei ga muri Mynta keladap ya kene gejing gini dukan pada nakne Sniew bok ru manong bang ne don upara jongau basa angne harus turong Mynta kete gejing bausa Mynta kelatap ru degum hoy kamdon gajing julor babun tang jingdap digum hande gidon par Jhur ki Khaw mar kene gum nyingitip kene gum ke bajabo te gidon di Jhur di Khaw jongu gidon ru gijan ki bakham matidu ka ben bahko kita itu kylleng ne gejingnya Aging karpat ni nakaleng tinggi kalong bau ni utrai unde ban Trei Torti nang ne sukmat. Ni karpat ru ya ki por pej aptam ya ke shnong bat kumju ru ya ki ba penya ya kene kam makin le khamha. Amarwa pi kane ga jingja gi play ga jing blok kam de tang asin ka ba acu ja khala tang Mynta mene. Kala ju ja para bor ga jing blok dong ini drainage system ane po Nongpoh. Ni karpat ya ki tu ki ba de pej kam taun ya ka taun darbar komiti makin penya jin pej tu makin ne kinam ja chu kine chakmat. Namar bapi Mynta ki di bapli gila lech le jing tre kim don haying de kila wan haying gajan okne kalong gajing junong bakrau iki namar bapli maki gide tang ginong belas ni ban pendap jakpo haying ki chong ye ni gajing ru ki chong wai Mynta ki wan haying Mynta Jhur la Sniew Lut ha ki Khaw gila Sniew Lut de kalong ka belong bas ngusi ngim kwa na kaliang jongiru ngim don kanong gajing kerpo yano kan re tang gajing kerpat ba kane kamja chane mat le chori. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.